Zdravo, ja sam Marina, profesor biologije. Ovaj kurs biologije zamišljen je kao velika pomoć u polaganju male mature. Na ovim predavanjima čućete sledeće oblasti: sistematiku i evoluciju biljaka i životinja, građu ljudskog tela, ekologiju i zaštitu životne sredine. Sva količina informacija koju ćete čuti u skladu je sa obrazovnim standardima. Želimo vam puno uspeha u polaganju vašeg prvog velikog ispita. Srećno! Čovek je biće koje može da artikuliše svoj govor i koje se sporazumeva govorom. Za glas i govor najvažniji organ je grkljan, zapravo vezivne opne koje se nalaze na njemu, koje zovemo glasne žice. Kada mirujemo, one su razmaknute. Međutim, kada govorimo, one počinju da se zatežu i približavaju. Vazduh treperi i mi govorimo dok izdišemo. Na taj način formiramo odgovarajuće glasove. Međutim, za govor nisu dovoljne samo glasne žice. Još neki organi su veoma bitni za izgovaranje određenih glasova, kao na primjer zubi, jezik, usta, nepce i nos. Centar za govor nalazi se, da vas podsjetimo, u kori velikog mozga.